Vaša informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. Vikom Radio Televizija Banja Luka. Raditi korektno jedan posao i biti priznat u svom okruženju, posebno u Republici Srpskoj, je vrlo specifično i dosta složeno, a raditi multidisciplinarno, inovativno i preduzetnički je skoro nemoguća misija. Ići brzo naprijed, ne miriti se sa postojećim, ne osvrćući se unazad, uz to još i potpuno slobodumno, samoodrživo, opstajati i napredovati je u najmanju ruku hrabro, neizvjesno i veoma naporno. Formula poslovnog uspjeha i razvoja je složena i u uređenim i stabilnim državama, a pogotovo u protivrečnom tranzicionom društvu, vremenu i životnom okruženju koje zovemo demokratsko. U opštem galimatijasu postoji bezbroj opasnosti i prijetnji, nerazumijevanja i laičkih meritora, primitivaca i neradnika, tvrdoglavih i sujetnih, nepouzdanih nevernih Toma i lakovjernika, daltonista i političkih diletanata, a sve to garnirano stranim dušebrizništvom i raznim mentorima. Iz dokumentarnih praktičnih iskustava dvostrukog akademika i njegovih specifičnih inovativnih razmišljanja i poslovnih poteza u raznim oblastima, okolnostima i situacijama, svako može izvući pouku, proširiti svoje poglede i eventualno se korigovati dok još nije kasno. Osnovni uslov je da se ne osvrće za lavežom svakakvih pasa, ako mu je strategija stići na samo njemu poznat cilj i time bar malo uspjeti u životu, djelujući u skladu sa zakonom, samostalno, čestito, pošteno, a sa malo prijatelja i novaca. I ovaj dokumentarni film je trag jednog svojevrsnog prometejstva za napredak i razvoj ukupnog društva Republike Srpske, a može se slobodno shvatiti i kao paradigma jednog vremena. Opšti izbori 2006. godine. Poštovani gledalci Vikom televizije, želim vam dobroveče na početku emisije Politička arena. Sa nama su večeras magistar Vinko Perić, predsjednik Srpske napredne stranke Republike Srpske, i magistar Miroslav Radovanović, predsjednik Radikalne stranke Republike Srpske. Gospodo, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Hvala na pozivu. Hvala nama što ste došli. Pa evo, na samom početku, gospodine Periću, najavila sam vas, vi ste predsjednik Srpske napredne stranke Republike Srpske. Molimo vas da nam predstavite vašu stranku večeras. Da, od prošle sedmice, zvanično, naprednjaci u Srbiji su bili suviše patriotski, znači radili su u interesu otadžbine od 19. vijeka, za vreme Obrenovića i kasnije, znači napredna stranka ili naprednjaci, i 1997. godine su veći broj intelektualaca, ljudi koji su patriotski predeljeni za Republiku Srpsku, okupili se oko te stranke s tim što nisu izlazili na izbore iz razloga što su smatrali da su Srbi preko Drinski na neki način dobili deo suvereniteta, deo Bosne i Hercegovine koja se zove Republika Srpska. Ima obilježje državnosti nekakve Republike Srpske, normalno sa većinskim srpskim narodom u Republici Srpskoj. Ti ljudi su smatrali da su političari trebali da taj Dejtonski sporazum, da po tom pravu, po zakonu, po ustavu, da održe tu Republiku Srpsku, dosadašnji političari, i da je normalno jačaju ekonomski, privredno, povezuju i tako dalje. U Dejtonu tačno neke stvari su dozvoljene da se dogovaraju, ali u suštini i kod dogovora su mogli da rade u drugom smjeru, a ne u ovom smjeru u kome su radili političari postojeći. I s obzirom da su sada izbori možda čak krucijalni, možda čak jako bitni, možda čak pogubni mogu biti za Republiku Srpsku, ljudi oko Srpske napredne stranke su sada odlučili da se uključimo u politički život. Da, znači možemo zaključiti da ste intenzivirali rad ove stranke upravo iz razloga što se u posljednje vrijeme narušava dejtonski koncept. Sad je krajnje vrijeme jer je Dejtonski sporazum do te mjere uništen, krucijalni opstanak Republike Srpske u pitanju, i mislim da je vrijeme krajnje zadnji minuti kad se moramo i mi, i ne samo mi, sve jedan patriota Republike Srpske se mora uključiti, mora nešto uraditi, prije svega sad na izborima, a i kasnije će već biti prilike, znači, za neke i konkretne aktivnosti. Normalno sve zakonske, korektne i tako dalje, demokratske prije svega. Novi Ekstra magazin ekskluzivno donosi ko je i sve po kojim cijenama trgovao ratnim arhivama, ispovijest vladike Vasilija, mojih 50 godina monaštva, iza kulisa
Šta sadrži sporazum Beograda i Banja Luke? Specijalci ponovo prelaze Drinu. Za ekstra govore Momir Bulatović, Crna Gora u ratu zbog Trebinja, magistar Vinko Perić, otadžbina očajnički traži patriote, dr. Nenad Stevandić, raskrinkaću aktere dogovora sa Vlašića, Slobodan Živković, Srbin koji je najdublje prodro na zapad. Gospodine Radovanoviću, vas sam najavila, vi ste predsjednik Radikalne stranke Republike Srpske. Tako je, Radikalna stranka Republike Srpske, to je patriotska nacionalna stranka izrazito desne orijentacije, koja je učestvovala na izborima 1998. godine i napravila jedan izuzetno značajan rezultat. 3 poslanika je ušla u parlament, učestvovala u političkom životu Republike Srpske, međutim, susrela se sa delom međunarodne zajednice koji je prema radikalima uvek gajio animozitet. Kao što znate, stranci je bilo zabranjeno učestvovanje na izborima, a na nas su vršene strašne pritisci. A sada ovo sve što je rekao gospodin Vinko Perić, ova stranka smatra da mora da se vrati u politički život jer je opasno ugrožen opstanak srpskog Pijemonta Republike Srpske. Kažite mi koje su sličnosti, odnosno razlike između vaše stranke i stranke koju predstavlja večeras gospodin Perić? Ja bih krenuo od toga da Republika Srpska više nema pravo na političko usitnjavanje. Ona mora ići ka ukrupnjavanju stranaka i mi zato smo se i danas sreli ovdje u Gradiški i pravimo dogovor oko zajedničkog nastupa Radikalne stranke Republike Srpske i Srpske napredne stranke. Isto tako otvoreni smo za sve ostale stranke kojima je na srcu Republika Srpska i koje žele očuvanje Republike Srpske. I u tom smislu ćemo preduzeti sljedeće korake da bismo što više ukrupnili političku scenu Republike Srpske i imali nastup koji će nam omogućiti što manje politikanstva, a što više zaštite nacionalnih interesa. A pod zaštitom nacionalnih interesa podrazumevamo jednostavno da se objedine sve stranke kojima je na srcu Republika Srpska i koje žele njeno očuvanje. Jer kao što vidite, Dejtonski sporazum je opasno napadnut i ingerencije Republike Srpske se sve više smanjuju. Zagarantovane Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine. Shvatila sam da želite objedinjenje i sa ovom strankom. Naravno i sa svim ostalim patriotskim nacionalnim strankama koji imaju sličan politički program. Da, a kažite mi, još jedno pitanje za početak kada predstavljate ove stranke. Jeste li radikalni od ostalih radikala? Ja mislim da jesam i smatram da je svaki pravi, ispravni patriota nacionalista u duši radikal. Jer to je nešto što je tradicija našega naroda i nešto što nas čini jednostavno jednom strankom koja je ostavila dubok pečat u svesti srpskog naroda. Vi danas kad kažete radikal, jasno vam je da pred sobom imate patriotu, nacionalistu i onoga kome je Srbija iznad svega. Samo je Bog iznad Srbija, odmah ispod Boga je radikal. Odnosno Srbija, pa onda radikal. Da, dobro. Gospodine Periću, evo, gospodin Radovanović kaže da je na sceni političko usitnjavanje. Kažite mi kako vi uopšte ocjenjujete političku situaciju u Republici Srpskoj? Generalno posmatram, od Dejtona pa do danas. 3 osnovne stvari koje se ne slažem ni ja, ni mnogi građani Republike Srpske, koje su ugrožene po pitanju prenosa ovlasti i suvereniteta, odnosno kapaciteta Republike Srpske na centralizovani, znači Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Od Dejtona danas, kako su koji političari dolaze na vlast, tako su sve više prenosile ovlasti, što ste, mislim, svesni i vidite šta se dešava. Dalje, od Dejtona pa do danas ekonomija kakva je? Neki ljudi kažu kako žive. Od Dejtona pa danas sve loše i loše. Kad su u pitanju mito, kriminal, korupcija i tako dalje, od Dejtona pa do danas sve veće i veće. To su nekakve 3 osnovne stvari. Ne smemo dozvoliti zbog budućnosti mnoge stvari koje se dešavaju da se nastave tako. Šta se u suštini dešava? Znači, kad govorimo o političkom smislu, onaj entitet i oni naši komšije, Bošnjaci, kako sad oni žele da se zovu, znači Muslimansko-Hrvatska federacija po Dejtonu, želi svim sredstvima da ukine Republiku Srpsku. Sasvim je normalno, mi smo ipak emotivno živa bića, proizvodi revolt kod nas, kod naroda Republike Srpske. To je logično i normalno. Znači, šta ćemo i kako morati da preduzmemo, to je sad pitanje, znači situacije i vremena. Sa druge strane, govori nam se o nekoj demokratiji, imamo prava razna po raznim pitanjima, znači od referenduma pa sve ostalog, a u suštini drugi imaju pravo, mi nemamo. Jednostavno, politička scena je prljava totalno, s jedne strane, loša totalno, na ivici svakakvih mogućih problema, ja bi to tako najprostije rekao, i da bismo to
riješili, moramo brzo i radikalno na neke stvari uticati, a to moramo normalno, demokratski, preko izbora, prije svega za početak, a onda kasnije, kad o tom referendumu govorimo, možda će kolega malo bolje objasniti neke stvari. Ovdje iz te oblasti, s obzirom sam ja ekonomista, s tog aspekta, ja samo mogu da kažem da je ta scena toliko prljava po svim pitanjima. Pretpostavljam, gospodine Radovanoviću, da i vi baš nemate pohvale za današnju političku situaciju. Nažalost, nikakve. Vi znate kolike ustupke je srpska strana učinila 1995. godine da bi došla do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ne zaboravite da je naša delegacija otišla u Dejton, tročlana delegacija u sastavu Nikola Koljević, gospodin Krajišnik i Slobodan Milošević. I bila ovlaštena od Skupštine da potpiše Dejtonski sporazum, ali da se i ono što je Skupština donela kao odluke mora ispoštovati. Vi se setite, bilo je Republika Srpska da mora dobiti izlazak na more, da Sarajevo mora biti podeljeno na 2 dela, da koridor kod Brčko koji je u ratu bio širine 5 km i 300 metara mora biti proširen na 28 km, ono što je dobilo Muslimansko-Hrvatska federacija sa Goraždem. Nažalost, to ništa nije ispoštovano. I potpisan je Dejton tako kako je potpisan. I mi smo to i prihvatili u cilju mira. I ne znam ni jednog srpskog političara koji se ikada bavio ustrojstvom Muslimansko-Hrvatske federacije i njenim funkcionisanjem. Međutim, svedoci smo da u zadnjih 11 godina imamo uporno nastojanje muslimansko-hrvatskih političara da sve učine da Republika Srpska ne postoji i da bude utopljena pod jednu krovnu konstrukciju koja se zove unitarna Bosna i Hercegovina. To je proces koji je vrlo opasan i poguban po srpski narod i konačno vraćamo se u stanje 1991. i početka 1992. godine i svega onoga što je izazvalo verski rat na prostoru bivše Bosne i Hercegovine. I jednostavno to ne smemo dozvoliti i moramo sve učiniti da se ingerencije koje su oduzete Republici Srpskoj, a potpisane Dejtonskim sporazumom vrate. I sve ćemo učiniti da do toga dođe. Pazite jednu vrlo bitnu stvar koju bih ovdje želeo da naglasim. Vi ste vidjeli da pojedini krugovi centara moći, tu pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i katoličku Evropu i povampireni Četvrti rajh, stalno imaju nešto protiv srpskog naroda. I stalno im nešto smeta kad je srpski narod u pitanju. Premijer Republike Srpske je vrlo nadahnuto govorio o referendumu, izložen strašnim pritiscima kao i cijela Republika Srpska. Međutim, oglasio se odmah američki ambasador i rekao da to ne piše u Dejtonu. Ja mu postavljam pitanje, da li piše u Dejtonu zajednička vojska, da li pišu zajedničke financije, da li u Dejtonskim sporazumu piše zajednička pogranična služba, zajednička policija što zagovaraju i zbog čega vrše stravičan pritisak na sve političare Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Znači oni ne poštuju ono što je potpisano za zelenim stolom. Da, ali u kojoj mjeri su srpski političari zaslužni što se otišlo daleko od Dejtonskog sporazuma? Mislim da su u velikoj meri zaslužni, ali su bili izloženi strašnim pritiscima. Ne zaboravite samo ono suspendovanje 59 najistaknutijih predstavnika Srpske demokratske stranke, koji su jednostavno pometeni iz političkog života, zahvaljujući određenim centrima moći antisrpske provinijencije. Sjetite se toga, vratite film, sjetite se kako je smenjen dr. Nikola Poplašen, kako je Šarović uhapšen i kako se protiv njega vodi proces i tako dalje i tako dalje. Sve to pokazuje jedan strašan pritisak kome je svaki čovek u Republici Srpskoj koji se bavi politikom i koji predstavlja onoga koji je izabran od naroda izložen. Sjetite se kako je Kalinić otišao iz politike i tako dalje, da ne nabrajamo ostale srpske političare. Da. Za vraćanje svih dejtonskih ovlaštenja... Vi nigde nemate u svetu da neko može da radi ovo što se radi u Republici Srpskoj. Onaj koji je demokratski izabran na izborima, ne može njega da smenjuje neko. A vi se sjetite šta je Ešdaun ovde radio. On je radio takve stvari koje su nepojmljive, koje čak Englezi, ta đavolova sila koja je 800 godina u svetu provodila genocid, nije radila ni sa Zulu plemenom što su radili ovdje u Republici Srpskoj, taj isti Pedi Ešdaun što je radio. Da, ja vas molim, za vraćanje svih dejtonskih ovlaštenja Republike Srpske, koliko budu nastavljeni antiustavni, antidejtonski napadi i pritisci na Srpsku, založit će se i Savez za koordinaciju udruženja izbjeglih i raseljenih lica koji su aktivna članica Spone. Pričamo znači o nevladinim organizacijama. Koliko se vaše vladin, odnosno vaša politička organizacija, stranka, zalaže za referendum?
Ja smatram da je referendum najveće dostignuće demokratsko. Konačno Evropa je sad podržala referendum u Crnoj Gori i o njemu se izjasnila uz najveće salve ovacija. Ne vidim zašto bi to bilo uskraćeno srpskom narodu. Može u Crnoj Gori da se provede, može na Kosovu, ne vidim zašto ne bi moglo i ovde da se provede. Iako ne piše u Dejtonskom sporazumu. Ali šta se može učiniti po tom pitanju da se možda provede taj referendum? Pazite, ja bih prvi korak učinio, a to je da se vrate ingerencije koje su oduzete Republici Srpskoj, a napisane u Dejtonskom sporazumu. Ukoliko se to ne dogodi, onda ići korak dalje. Ali moramo da čekamo i konstelaciju međunarodnih faktora. Znate, u politici su jedno želje, a drugo je stvarnost. Mi smo realni političari. U ovom trenutku politička situacija nije naklonjena srpskom narodu. Još uvek ta sila zla koja mrzi Srbe je veoma, veoma jaka. Ali ja vidim da ona polako tone u glib na kapijama Vavilona. Vrlo bitna stvar. I polako će ona gušiti se u živom blatu koji je sama sebi napravila. Tada ćemo doći u situaciju da odigramo neke igre koje će biti u korist srpskog naroda. Ja se uvek pozivam na istoriju. Znate, istorija je učiteljica života i ona nas mnogo toga može naučiti. Ne zaboravite u kakvoj situaciji bila Španija u 15. veku. Španija je bila svedena na jedan mali prostor oko Kastilje. Poljska je praktično bila u 19. veku potpuno raskomadana. 48 godina su Francuzi čekali da vrate Alzas i Loren, koje im je Bismarck oteo i tako dalje i tako dalje. Mi se sada nalazimo u vrlo teškoj i dramatičnoj situaciji, ali nikada ne trebamo da prestanemo da se zalažemo za ono što je naše istorijsko pravo, a to je stvaranje jedinstvene srpske države u srpskim etničkim granicama. Vidite, pogledajte tu đavolovu silu zla koja danas upravlja svetom. Ona sve čini da se napravi velika Albanija. Ona je već napravila veliku Hrvatsku. U avnojevskim granicama koje je dao ustaški zlikovac Josip Broz, na pomolu je velika Albanija, ona već funkcioniše. Vidjet ćete kako će brzo biti ispostavljen račun Mihovilu Đukanoviću za učestvovanje Šiptara na referendumu u Crnoj Gori. I pravi se velika albanska država. Jedino je Srbima onemogućeno pravo da se napravi srpska država u srpskim etničkim granicama. Zato mi moramo da budemo strpljivi i da jednostavno sanjamo san koji će biti sigurno ostvaren. Ali u ovom trenutku moramo se držati Dejtonskog sporazuma jer smo ga potpisali, a mi kao stranka, radikalna stranka Republike Srpske je prihvatila Dejtonski sporazum i zato je omogućeno učešće na izborima 98. Mi ga još uvek poštujemo jer on nije u potpunosti narušen. Ali smatramo da se opasan presedan pravi i zato moramo odgovoriti na taj presedan. U početku trebalo bi vratiti sve ingerencije Republike Srpskoj, a to je Skupština koja će biti formirana posle septembarskih izbora i zato ćemo se zalagati, a ako to ne da rezultate, zašto ne referendum? Gospodine Perić, na koji način vratiti nadležnosti Republike Srpske koje su prenesene na zajednički nivo BiH? Narod ne smije da se uspava. Narod ne smije da prihvati mus nešto. Nije ništa mus, kao prvo. Kao što kolega reče, u konstelaciji odnosa i u faktoru vreme, kojega po mnogim pitanjima mnogi ne uzimaju u obzir, morate da shvatite, recimo, činjenice nekakve koje idu u prilog budućnosti i tom naše vremenu. Ako se sećate, oglasio se ruski ambasador Lavrov, čini mi se, i podvukao iz Ujedinjenih nacija da se mora vratiti sve na Dejton. Odnosno ne baš bukvalno, ali u suštini Bosna i Hercegovina po Dejtonu sa 2 entiteta i 3 naroda. To ste i od gospodina Putina koji umeđu vremenu se konsoliduje Sovjetski savez. Po mnogim pitanjima će postati daleko bolji faktor jednog dana. Ne mislite valjda da je naš sadašnji premijer otišao tek tako na ekonomski forum tamo u Sovjetski savez, vidjet ćemo kakve će da potezi budu, znači kao drugi faktor, se pojavila i ta mapa, znači negdje 21 nova država želi samostalnost i u okviru koje smo i Republika Srpska. To je u suštini budućnost, jer pazite, ne vjerujem da će se ratovati non stop ni u Baskiji, ni u Francuskoj, ni u Irskoj i tako dalje. To se na neki način tom narodu treba dati, zašto ne? Što se tiče referenduma, ako vredi za jedne, zašto za druge ne bi vredio? Referendum može biti ovakav ili onakav u krajnjoj liniji ako govorimo o političkim nekim stavovima. Kako bi uopšte posmatrate ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pa da kažemo po svim pitanjima? Ljudi sa jednog sistema na drugi jako teško prelaze. To je jedna stvar. A međunarodna zajednica mora da ukaže na te nove norme Evrope i Zapada kome mi smo svi rekli hoćemo. Od njih možemo da naučimo mnogo, ali samo kako
da naučimo i kako se lobira. To je sistem lobiranja. Kod nas je to prešlo u korupciju, kriminal, mito i tako dalje. A lobiranje je nešto sasvim legalno i normalno na zapadu, pored toga što naši političari jesu ucijenjeni. Ali zahvaljujući njihovim greškama, zahvaljujući njihovim ko zna kakvim poslovima, pa ih onda drugi ucenjuju. To je jedna stvar. Zahvaljujući još jednoj stvari, nestručnosti određenih političara. Da se razumijemo. Mora biti stručnjak, znači uzmimo primjera recimo kad je u pitanju ustavne promjene. Političari, ajmo, sva tri naša lidera nisu pravnici. A uzmimo primjera, imali smo doktora pravnih nauka, profesora doktora Kunića, recimo. Uopšte ga nisu uključili u to. Poštovani gledalci Vikom televizije, želim vam dobroveče u emisiji Tranzicije. Večeras u studiju pozdravljam profesora doktora Petra Kunića. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, dobro vas našao. U posljednje vrijeme svjedoci smo da se mnogo pominje Ustav Bosne i Hercegovine. Zašto se uopšte toliko insistira na promjenama Ustava, ali i Sarajeva iz Federacije Bosne i Hercegovine? Da, u posljednje vrijeme vrlo je intenzivirana rasprava o promjenama Ustava. Određene snage unutar Bosne i Hercegovine žele promijeniti Ustav prije biljnijeg ulaženja Bosne i Hercegovine u evropske integracije. Poslije ulaženja u evropske integracije Bosne i Hercegovine neće se moći na takav način putem pritisaka, putem stvaranja javnog mnijenja, putem pomoći određenog dijela međunarodne zajednice, posebno putem lobiranja određenih, ja bih rekao, čak privatnih lica u evropskim institucijama, sve u cilju da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine. Na kakvim se promjenama insistira? Zaštita ljudskih prava, kao da Ustav ne predviđa, nema odgovarajuće standarde zaštite ljudskih prava. Ako i jedan Ustav ima te standarde, onda je to zaista ustanovio Ustav Bosne i Hercegovine. Prema tome nije to. Ide se sistemom skrivenih ciljeva. Dakle, želi se Republika Srpska, odnosno predstavnici i politički faktori Republike Srpske žele se uvući u raspravu o promjenama. Dakle, a kad se uvuku u raspravu, onda će tu prići određeni međunarodni medijatori, međunarodni faktori koji će nastojati na bazi lobiranja iz Sarajeva da donesu jedan ustav koji, gotovo ja sam siguran, ide na štetu Republike Srpske. Šta bi to, htjela sam da pitam, značilo za Republiku Srpsku? Pa to bi značilo u prvom redu da bi nekim novim ustavom Republika Srpska izgubila postojeće kapacitete nadležnosti koje ima prema sadašnjem ustavu. Sadašnji ustav Republici garantuje ne samo kolektivna prava kolektiviteta, nego i pojedinca. Dakle, on štiti ljudska prava, ali štiti i prava kolektiviteta. Neke ljude u Sarajevu koji su skloni većinskom odlučivanju, dakle, gledajući strukturu stanovništva unutar Bosne i Hercegovine, oni žele, dakle, da eliminišu mogućnost zaštite vitalnog interesa unutar parlamentarnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini, odnosno da ustavne principe izmjene u pravcu tako da se odluke donose većinom. Jer sadašnja situacija takva da svaki narod, tri naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, ima zaštitu kod donošenja odluka. Dakle, ako jedan narod ne želi neku odluku koja nije u njegovom interesu, odnosno ako njegovi predstavnici koji su u predstavničkom domu parlamentarne skupštine prepoznaju da to nije u interesu Republike, oni mogu zaustaviti svaku odluku. Dakle, to je jedna stvar koja naravno je osnovni cilj promjena pokretača promjena Ustava.
Druga stvar koja bi bila sasvim sigurno na udaru, i ona je na udaru, to vidite po različitim prijedlozima, varijantama koji se daju, bilo neki naučni skupovi, bilo univerzitet u Sarajevu, bilo neke političke partije i tako dalje, nevladine organizacije, uglavnom se svodi da se sruši administrativno-teritorijalna podjela Bosne i Hercegovine. Dakle, da se promijeni unutrašnja struktura, podjela Bosne i Hercegovine, što je također važno. Time Republika gubi sadašnje administrativne granice. Naime, nikada, pa radilo se to o administrativnim granicama na Balkanu, nije prolazilo bez većih lomova. Dakle, kako dirnete u tu stvar, koja je, ja bih rekao, neprikosnovena, i predstavnici Republike Srpske ne bi smjeli prihvatiti bilo kakve razgovore u tom pogledu, te inicijative, ali mi ne treba odbacivati i niko ne može donijeti ustav da nam ga nametne. On je nešto na kraju pokušao da spasi i izgleda da je spasio što spasi može. Znači, uzmemo samo vrednosti, kvaliteta, stručnosti određenih ljudi, određenih ličnosti za određenu oblast. Znači, moraju se naučnici i stručni ljudi uključiti u politiku, a političari nek vode na neki način menadžerski posao. Eto, u tom kontekstu. Sada, kad su stranci u pitanju, činjenica je da oni rade za sebe normalnog interesa, da su te nevladine organizacije u dvostrukoj ulozi. Ja kad sam sa strancima koji su non stop sjedili, kad smo radili asocijaciju poslodavaca Bosne i Hercegovine, to je tripartitni, odnosno 3 stuba države Bosne i Hercegovine. Znači, vlast, sindikat i poslodavci Bosne i Hercegovine. I kad smo 4-5 puta sjedili da napravimo tu asocijaciju poslodavaca Bosne i Hercegovine, kako? Ima strategija puno. Normalno, ja sam probao i konfederativno ne ide, i tronacionalno ne ide, i kako god okrenem ne ide. I onda na kraju, sad opet nekakvim sistemom menadžerskim sam uspio da dobijem nešto bolje od svega toga. Jednostavno, kolege Bošnjaci i Hrvati su prihvatili uslove koje sam ja jednostavno postavio, zadnje, a oni su u suštini najbolji, i rekao nećemo praviti, da se razumijemo, što se nas tiče, radite svoj posao. Oni su samo prihvatili ono što smo se mi dogovorili. Pošto sam predsjednik privatnih poslodavaca Republike Srpske, Hrvat Grizelj iz onog drugog entiteta, mi smo temelj asocijacije krovne BiH. I nas bira dole baza i mi smo automatski članovi upravnog odbora. I još nešto, nijedan odluka upravnog odbora ne može se doneti osim konsenzusa. Imali smo par sastanaka sa Terzićem. I njih 10 hoće nešto, ja sam jedin ne može. Nijedna odluka ne može da proći. Sjednemo, dogovaramo se, znači ono što odgovara i Republike Srpskoj i našem udruženju i njima. Znači može se, ušlo u statut, OHR prihvatio. Podržavate, znači, prisustvo međunarodne zajednice. Vi, gospodine Radovanoviću, da je nema, kakvi bili odnosi među narodima? Pa ona je u Daytonu potpisana, njihovo prisustvo ovde, ali ja mislim da veliki broj njih nije dobronameran. Ja sam naveo primjer Pedija Ježdauna šta je radio i kakav odnos bio prema Republici Srpskoj. To je bio odnos patološke mržnje. Ja ne znam šta tu može biti pozitivno, znate. Jednostavno, mislim da veliki broj njih koji su došli ovde imaju jedan vrlo negativan odnos prema srpskom narodu. I ja lično bih voleo da oni odu odavde, a mislim da bismo se onda i sa Bošnjacima i sa Hrvatima mnogo lakše dogovarali. Mislim da mnogo ima njihovog zamešeteljstva u svemu ovome što se događa. Jer oni imaju nekakvu zacrtanu politiku koja njima odgovara, pazite, politiku dvostrukih aršina i tako dalje i tako dalje. Oni na jednoj strani vode krstaški rat protiv muslimanskog sveta, genocid provode, a na drugoj strani žele da se pokažu kako su negde dobronamerni prema muslimanima, mislim pre svega na Šiptare i Bošnjake i tako dalje. Tako da, mnogo je tu toga što mislim da nije dobronamerno, a nažalost kola se lome na Srbima. Jer nimalo slučajno to nije, znate. Njima je trn u oku velika Rusija. A znaju da postoji samo jedan narod u Evropi koje Ruse voli bez interesa, to su Srbi. I iz tog razloga je ovakav strašan pritisak od 90. godine na srpskome narodu. Pogledajte vi samo kako su oni perfidnu igru igrali kada se rasturala Jugoslavija. Setite se Badinterove komisije, setite se raspada po avnojevskim šavovima koji je važio. Pa danas kad je Kosovo u pitanju, onda više avnojevske granice ne važe, do tada su važile i tako dalje i tako dalje.
Tako da ja još ni jednu nisam našao odluku međunarodne zajednice koju predvode Sjedinjene Američke Države u korist srpskog naroda. Nimalo slučajno. Kad je Zbignjev Bžežinski, tvorac njihovog plana urušavanja SSR-a, pravio taj program i plan kako da ovladaju sibirskim prostorima i sirovinama, on je rekao, postoji jedan narod koji je odan Rusima i treba ga uništiti po svaku cenu, to su Srbi. I niti demokrate, niti republikanci nemaju nikakav drugačiji odnos nego ovaj odnos koji je zacrtao taj katolik po rođenju, Poljak, Zbignjev Bžežinski, a po opredeljenju veliki mrzitelj pravoslavnih naroda. Da. Ovih dana navršilo se 100 dana rada vlade Republike Srpske. Evo, gospodine Periću, kažete mi kako ocjenjujete dosadašnji rad, više nije nova vlada, već vlada na čelu sa premijerom Dodikom. Sa političkog aspekta, da se razumemo oko referenduma, ovo što je rekao, ako nije politička farsa, ako to stvarno misli, ako to, što ne sumnjam, stvarno hoće, sasvim je logično, ne vidim koga iz Republike Srpske ne bi podržao, bez obzira na sve, znači što se tiče sa političkog, nacionalnog i patriotskog aspekta. Kao poznavalac stvari iz ekonomije, smatram da je to najveći problem inače naš u Republici Srpskoj i tu smatram da nisu ili sporo mnoge stvari rešavaju sa ekonomskog aspekta, a u suštini konkretno svi mogu da pogledaju na sajtu strategiju razvoja vlade Republike Srpske. Da bi se nešto uradilo, mora se osmisliti dobra strategija. A ova strategija koju su oni uradili, mislim da su to, ajde kažem, od dosadašnjih lakše je bilo prepisati neke stvari, ubaciti nekakve nove opcije tamo, šta će da radi, moje lično mišljenje, ali evo neka ljudi pogledaju na sajtu, da je to u suštini program rada vlade i institucije određenih koje će da prate privredu u Republici Srpskoj. Teško je i napraviti dobru iz razloga što nemamo popisa, što nemamo tačnih podataka, jer ako imate strategiju, onda i privrednici će da se uklope u tu strategiju, da razmišljaju o novim idejama, novim poslovnim potezima i vlada i svi trebaju da se ka toj osmišljenoj strategiji prilagođavaju i da se ide ka tome. Ovo pre svega uopšte nije strategija, a da ne govorimo o višem obliku verovatnoće uspjeha nekakve strategije, pošto nema, znači nema ni verovatnoće uspjeha, znači, a da ne govorimo o predviđanju određenih opasnosti, pretnja i tako dalje koje mogu da se dese u budućnosti, odnosno da bi se moglo radikalnije, brže, kvalitetnije rešavati ekonomski problemi, mora se imati nekakva prava i dobra strategija. Ja sam jedan od vlasnika nevladne fondacije Bosne i Hercegovine, osnovane davne 1997. godine, registrovane u Holandiji. I kad smo mi u Španiju bili 12 dana, radili strategiju razvoja, odnosno budućnosti trećeg nevladinog sektora Bosne i Hercegovine. I kad je stranac nama držao predavanje i radili smo SWOT analizu, govorimo o toj SWOT analizi, samo u drugom obliku, ekonomskog vlada koja je radila, i kad smo predviđali opasnosti i pretnje trećeg nevladinog sektora Bosne i Hercegovine u budućnosti, normalno svaki predlog se kasnije razrađuje. Ja predložim da je opasnost Bosne i Hercegovine trećeg nevladinog sektora za budućnost sljedećih 10 godina treći svjetski rat. Svi su iz Bosne i Hercegovine rekli nemoguće ovo, i tako da je haos. Onaj iz inostranstva se nasmijao, osoba koja je predavala nama, i kasnije, kada smo razrađivali svačiji predlog, na 4. mjestu imam pisani dokument strategije razvoja trećeg nevladnog sektora Bosne i Hercegovine. Na 4. mjestu za budućnost Bosne i Hercegovine sa naučnog aspekta razrađeno je treći svjetski rat. U suštini, ništa nije tako dobro da ne može biti bolje. Ono što je premijer najavio, treba da i uradi. Ja bih samo, kažem, volio da to ne bude politički pamflet, znači, po mnogim pitanjima. Neću da sumnjam u to, ali u suštini malo je još i 100 dana da bi se nešto moglo i pravo uraditi, da bude baš korektan, da ne bude, što kaže ovako iz druge političke opcije, da kaže nešto isključivo samo protiv. Da, gospodine Radovanoviću, jeste li vi zadovoljni dosadašnjim radom vlade? Je li se moglo više učiniti? Je li se učinilo dovoljno? Da podsjetimo, između ostalog, Narodna skupština Republike Srpske za ovih 100 dana usvojila nešto više od 30 zakona. Pa učinjeno je koliko se moglo učiniti. Ja bih se složio sa gospodinom Perićem, on je mnogo kompetentniji da o tome govori s obzirom da je školovan na zapad, ekonomista je po struci i mnogo bolje poznaje ono što se događa u privredi nego ja,
ali ovaj potez, ukoliko je iskren, što se tiče premijera, moram priznati da me je veoma dirnuo i da jednostavno smatram da je uradio pravu stvar. Posebno bih pohvalio njegov odnos prema Srbiji. Jako mi se sviđa što u mnogim stvarima je oslonjen na Srbiju i što želi da produbi veze sa Srbijom i smatram da je to budućnost Republike Srpske. I u tom smislu bih pozdravio ove njegove posljednje poteze. A što se tiče njegove vladavine, mislim da je to neki kratak vremenski period da bismo davali neku ocenu. Ipak 100 dana je, priznaćete, u životu jednog entiteta, odnosno države, suviše mali period da bismo donosili neke sudove. Naravno. Ali ovi njegovi potezi koje je napravio, smatram da su jednostavno nacionalno osmišljeni i da je uradio pravu stvar, da jednostavno onima koji žele poništenje srpske države na prostoru bivše Bosne i Hercegovine kaže dosta. Kad govorimo o vezama sa Srbijom, predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i Vojislav Koštunica, premijer Srbije, dogovorili se u izmjene sporazuma iz 2001. godine zbog izmjene državno-pravnog statusa nasljednice Savezne Republike Jugoslavije Srbije. Međutim, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić je najavio pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti sporazuma na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer, kaže on, nije moguće potpisati novi sporazum o specijalnim vezama Republike Srpske i Srbije bez saglasnosti parlamenta Bosne i Hercegovine ukoliko zvaničnici ne potpišu novi sporazum o specijalnim vezama bez ratifikacije u parlamentu BiH. Evo možda kratak komentar na izjave gospodina Tihića. Sulejmanu Tihiću sve što dolazi iz Republike Srpske ne sviđa se. Ja nikad nisam video čoveka koji toliko gaji animoziteta prema nečemu kao što Sulejman Tihić gaji animozitet prema Republici Srpskoj. On je čak pokrenuo i pitanje naših znamenja, himne i tako dalje i time se legitimisao. Znate, to mene podsjeća na jednu životnu priču. Ja se sad udvaram nekoj devojci i kažem joj da je ružna, da je ogavna, da je zapuštena, da ništa lepo ne mogu u njoj da otkrijem i tako dalje. I onda sljedećoj rečenici kažem, ali bi jako bilo lepo da se ja i ti zabavljamo, možda bi nešto iz te veze moglo i da proizađe. Otprilike odnos Muslimansko-Hrvatske federacije prema Republici Srpski je sličan. Znate, retko ćete naći kojeg muslimanskog političara koji neće, kao Sulejman Tihić ili Haris Ilajđić, govoriti kako je Republika Srpska genocidna tvorevina, kako su Srbi nebeski koljači, kako je to monstruozan i genocida narodu i tako dalje. I onda vrhunac perverzije. Hajte da živimo zajedno i da sve poništimo što čini Republiku Srpsku državu. Evo, stiglo je dosta vaših pitanja, pa ćemo krenuti sa njima. Ja vas molim za što kraće odgovore, koncentrišite se na odgovore da budemo konkretni. Komentar od oba gosta vezano za reformu policije i vojske, da li je moglo biti drugačije, gledalac iz Laktaša. Izvolite. Sigurno. Ko poznaje strategije, sve se može uraditi kvalitetnije i bolje. Ako se mora nešto što je naredba. A mnoge ne mora se ništa. Kad su stranci opet u pitanju, ovdje su izvršioci nekakvi lobirani i tako nastupaju. Ali ne moramo mi da prihvatimo neke stvari. Ali bez referenduma ni o policiji ni vojsci nismo smeli ništa raditi. Gospodine Radovanović, vaš... Kao legalista i legitimista protiv sam toga da se menja Dejtonski sporazum. U Dejtonskom sporazumu jasno piše da postoji Muslimansko-Hrvatska federacija i njihova vojska i vojska Republike Srpske. To nije smelo da se uradi i smatram da treba što pre, kada se formira parlament Republike Srpske u novom sazivu, postaviti to pitanje i vratiti ono što piše u Dejtonu. Što se tiče policije, naravno da sam protiv toga, to bi bio kraj Republike Srpske ukoliko dozvolimo zajedničku policiju. Gledalac iz Brčkog pita, zar ne mislite da je kasno za odbranu nacionalnih interesa Republike Srpske? Nikad nije kasno. Ako se država, hajde malo poetski kažem, ljubi strasno. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Hroniku Vikom radio televizije. Odluka supervizora za Brčko, Susan Johnson, o prestanku primjene zakona entiteta na području distrikta Brčko ne prestaje da izaziva pažnju političkih subjekata. Tim povodom, saopštenjem za javnost, oglasila se i Srpska napredna stranka Republike Srpske.
Odluka supervizora u Brčkom da na teritoriji famoznog distrikta ne primjenjuje pozitivne propise Republike Srpske predstavlja samo još jedan u nizu poteza koji su usmjereni protiv Republike Srpske, a po scenariju političkih krugova iz Sarajeva, uz asistenciju njihovih međunarodnih pomagača. Iako je u tom dijelu Srpske sve upitno, od nelegitimne odluke međunarodnog arbitra o formiranju distrikta pa do aktivnosti mnogih međunarodnih institucija, i dalje se nastavlja proces brutalnog otimanja dijela srpske teritorije, kao i njenih ingerencija na koje Srpska ima legitimno pravo. Srpska napredna stranka podsjeća da je arbitražna odluka donesena van slova i duha dokumenata Dejtonskog Parijskog mirovnog sporazuma i, što je još važnije, da predstavnici Republike Srpske nikada nisu dali saglasnost na ovu odluku. Oblast Brčko je sastavni i neotuđivi dio Republike Srpske, te njene institucije moraju odmah da preduzmu međunarodne pravne mjere za funkcionisanje ustavno-pravnog poretka Srpske u svim instancama i na svim nivoima. Srpska napredna stranka poručuje javnosti da ovakvi slični potezi, bilo međunarodnih zvaničnika, bilo političara iz Sarajeva, jasno ukazuju da je jedini put Srpske usmjeren ka samostalnosti i najvišem stepenu autonomije, jer se samo na taj način mogu da se demokratski artikulišu interesi naroda, građana i pojedinaca. Srpska napredna stranka Republike Srpske, članica sporazuma sa Srpskom strankom Republike Srpske i Srpskom radikalnom strankom Republike Srpske. Kako je otišlo u onom smjeru, tako se može i vratiti. To je sasvim logično i normalno. Demokratski, pravno, zakonski, samo pravim ljudima na pravom mjestu, uz podršku naroda, ono što se prezentira i ono što se želi. Pesimizam je vrlo opasna stvar. Mi smo u temelje Republike Srpske ugradili živote 20.000 najboljih sinova. Ne možemo da pređemo preko toga i moramo učiniti sve da se sačuva Republika Srpska i da ju se ingerencije koje su zapisane u Dejtonu vrate. Isto tako konstelacija međunarodnih faktora, duboko sam ubeđen, iće u našu korist. Đavolova sila zla zaglibit će se vrlo brzo na kapijama Vavilona, odnosno već se zaglibila, a predstoji rat sa Iranom. Prema tome, mislim da će se oni zabaviti svojim problemima i da se više neće baviti sudbinom srpskog naroda, što će za nas biti oslobađajuće. Evo još jedno slično pitanje, kako sačuvati nacionalne interese kad se o njima malo govori, osim pred izbore? Mislim da ljudi koji se bave politikom su posvećenici. Onaj ko se bavi politikom mora da zna jednu stvar, da mora da gaji ljubav prema onome za što se zalaže. Za mene postoji svetinja, za mene postoji božanstvo koje volim beskrajno. To božanstvo se zove Srbija. Jesu li naši političari odgovorni? Da li ono što obećaju, bili smo svjedoci da često ne ispune, najčešće? Stravični su pritisci, morate to da znate. Jezivi pritisci. Navešću vam samo jedan podatak, vrlo indikativan. Setite se Mile Đukanovića iz 88. godine. Navešću vam izjavu. Ja ne igram šah, jer me asocira na šahovnicu koju mrzim zbog Jasenovca. Da li je to isti čovjek? Setite se Vuka Draškovića iz 80. godina i pogledajte sad Vuka Draškovića. I tako dalje, i tako dalje. Ne zaboravite kako je počeo referendum u Crnoj Gori. Blago je krenuo Mihovil Đukanović sada, ne više Milo Đukanović. I na jednom ruši se kuća u Budvi. Iz temelja te kuće vadi se italijanski mafijaš ubijen. I na jednom čovjek kreće u stravičnu kampanju. Ne bira sredstva u toj kampanji od podbićivanja pa nadalje. Uvučeni u kriminal. Uvučeni u kriminal, ucenjeni. I mnogo je toga tako urađeno. Zato imamo ovo što imamo. Smatrate li da su političari Republike Srpske ucijenjeni i uvučeni u kriminal? To ne znam. To oni znaju. Govorimo znači o ovoj predizbornoj kampanji na ovom svedok isto toga i smenjivanja. Pazite, ne može niko da smeni onoga koga je narod izabrao. Pa mi smo bili svedoci u Republici Srpskoj upravo takvih događaja. Setite se Nikole Poplašena, setite se Šarovića, setite se onih 59 ljudi koje je smenuo Pedi Ešdaun. Kakvi su to pritisci, kakvi su to? I zabrani ljudima jednostavno da rade bilo kakav posao. Ja sam bio svedok čoveka koji je bio profesor srpskog jezika u Bratuncu, koji je izbačen iz politike, smenjen, isteran iz politike, iako je izabran na funkciju. Ali mu je zabranjen i rad u školi. To je monstruozno. A to se događa na ovim prostorima. Prema tome, to su strašne stvari i onda od tih ljudi očekujete, nismo svi isti. Neko izdrži pritisak, neko ne izdrži. Pogledajte Haški tribunal, kakve to nagodbe. Ako sam ja kriv, ima da me osude. Ako nisam kriv, ima da me oslobode. Ne,
ja sam kriv, ja sam ubijao, ja sam ovo, ja sam ono i sad se pokajem pred sudom i dobijem 5 godina. Onaj ko se ne pokaje dobije 40 godina, pa to nigde nemate. Dobro, ali pričamo sad o nečem drugom. Molim vas, ma to je isto. Ja vam govorim o istoj recimo, stvari. Koliko političar, evo, sad recimo u predizbornoj kampanji, obeća narodu, ne znam, izgradit ćemo puteve, izgradit ćemo škole, izgradit ćemo ovo. Nikoga ne tjera da to priča ako neće ispuniti. Da li, čini mi se da sad vršite zamenu teza. To su stvari koje nisu toliko bitne ovim stvarima kojima govorimo. Ovo je očuvanje vitalnih nacionalnih interesa. Dobro, ja vas uopšte pitam o ovo su obećanja koje se događaju i drugde u svetu. Ok, o tome smo završili. Pitam vas za predizbornu kampanju. Šta je sve obećao Berlusconi italijanskom narodu, pa ne vjerujem da je 1/10 onoga što je obećao ispunio. Govorim samo jednom političaru, da ne govorim o drugim. U redu, razumjela sam vas. Pitam vas sad recimo o ovim konkretnim slučajevima. Gospodine Periću, šta vi mislite o predizbornoj kampanji? Hoće li biti i ove godine puno obećanja narodu? Sigurno da će biti i to ne birajući sredstva, pretpostavljam na bazi dosadašnjega. Mi nemamo odgovornosti za iznesenu riječ. Malo je bez oraha u džepu ljudi koji se mogu baviti politikom. Imamo primjere 2 slučaja. Imamo primjer gospođe Biljane Plavšić koja je sarađivala sa njima. Imamo primjer Nikole Poplašene i ovih ljudi koji su smenjeni. Međutim, kako je kod nas? U tom tranzicionom vremenu, bez uređene države, bez funkcioniranja pravne države po mnogim pitanjima, pogoduje mnogima, samo ne srpskom narodu. Znači, čisti ljudi potpuno, bez oraha u džepu, moraju i trebaju se postaviti na funkcije, odnosno narod mora takvim ljudima dati podršku, sposobni iz razne oblasti, tako da te ljude ne može ucjenjivati niko. I, šta je još bitno, potpuno samostalne ljude, jer imate puno političara časni, čestiti i pošteni, ali njemu treba posao. I tome treba posao u školi i treba mu javnoj instituciji posao. Takvi ljudi su podložni svem, on će dobiti posao, dobit će stan, dobit će nešto i uraditi sve što mu, ajde da kažem, dogovori se s njima. Veliki broj ljudi koji su prisiljeni na viši interes svoj lični. Zato ti ljudi ne smiju biti u politici, moraju biti potpuno samostalni i nezavisni ljudi. Pa vi znate na zapadu, onaj ko nije napravio ogromnu firmu, ne zapošljava ogroman broj ljudi, ne može ni ući u politiku. Evo sam Berlusconi u krajnjoj liniji. Takvi ljudi morali bi dobiti podršku naroda, znači potpuno samostalni, da se ne može naći ucjena ni po kakvom osnovu. A onim određenima koji je prisiljen da tamo sjede, da primaju platu i u skupštini svugdje, da bi tu dnevnicu tamo skupštinsku dobio, da bi još nešto tamo smučko i ko zna šta radio, oni su podložni svem. Znači, narod mora prepoznati ljude nezavisne, znači i ekonomski i po svim mogućim pitanjima i tako dalje. Znači, evo, gospodine Radovanović, jedno smatram dobro pitanje. Kako po vašem mišljenju animirati birače da izađu na izbore, jer je broj birača koji ne glasaju u porastu? Pazite, nimalo slučajno, mi smo bili apstinenti, gospodin Vinko 10 godina, ja 6 godina, nismo učestvovali. Znači, nešto je se prelomilo u nama, nešto nas je nateralo da krenemo ponovo u jednu utakmicu koja je vrlo neizvesna, koja nam nije naklonjena. Pazite, sa ovakvim razmišljanjima mi sigurno nećemo biti miljenici međunarodne zajednice i gospodara naše sudbine. Ali jednostavno moramo uzeti učešće, jer u pitanju je opstanak. Mi smo stvorili nešto na kostima i krvi najboljih sinova na ovom prostoru i ne smijemo to da bacimo u vazduh. Kako vratiti, dakle, povjerenje građana u politiku i političare? Palo mi je asocijacija, odnosno na pamet cara Lazara Proglas. Mislim da je to vrijeme sada na izborima, a znate šta je uoči Kosovske bitke rekao. Mislim da je ovo vrijeme sada da se proba da narod, onaj koji je do sad stavljao glavu u pijesak, da se probudi, da izađe, da da glas nekim novim da kažem, entitetsko Republike Srpske političke partije. Ima ih dosta na sceni, nek izabere, nek pita, neka taj dan uradi nešto novo i sigurno će za sebe i svoju porodicu, familiju i unuke sigurno uraditi puno za budućnost. Kasno će nama biti jednog dana. Mi hoćemo korektno, hoćemo dobro, ali pitanje je kako će druga strana. A ja ću vas podsjetiti na deklaraciju, odnosno dokument islamskih zemalja koji je objavljen do 30.000. godine
Planira se da Evropa bude islamska. Kako? Vi ste Bože raspeti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti. Razne svjetske, evropske pa i balkanske promjene u dugotrajnom vremenskom periodu kao najozbiljnijem faktoru malo ko uzima kao bitnu činjenicu. U određenim vremenskim intervalima dešavaju se velike promjene koje uslovljavaju kako nastanak, tako i nestanak nacija, pa i ukupnih svjetskih civilizacija. Balkanski prostori se nalaze na raskršću triju velikih svjetskih religija i kultura, a to su jednobožačke katolicizam, islam i pravoslavlje. Njihovo pojedinačno i neizbalansirano širenje neminovno ugrožava druge dvije religije. Ovog puta isključit ćemo otvorene ratne i genocidne opcije raznih svjetskih osvajača, fašista i okupatora, već ćemo audiovizualno obraditi temu u okviru trenutne svjetske i aktuelne situacije u kontekstu demografsko-natalitetnih promjena na Balkanu u okviru demografske održivosti. Pristup obradi ove materije će biti dokumentarno-ilustrativan stručnim televizijsko-filmskim observacijama. Hronološki polazimo od globalnih tendencija demografsko-natalitetnih promjena do raznih uzroka i katastrofalnih posljedica, prije svega za srpsku naciju. I ti, kneže Stefane Lazare, i ti, gospodine Vuče Brankoviću, i vi, braćo Stevane i Lazare Musiću, i vi, Toplice Milane i Kosančić Ivane, i ti, Tamnavče, i ti, Levčanine, i svi vi drugi srpski vitezovi, i ja, zajedno s vama i među vama. Kakvi budemo sutra, bit ćemo doveka. Svijet se mijenja, čovječanstvo i kulture u budućnosti će biti sasvim drugačije nego danas. Futuristi će biti svjedoci i akteri mijenjanja ukupnog svjetskog poretka. Prema ozbiljnim istraživanjima, da bi jedna nacija opstala duže od 25 godina, mora imati prosjek nataliteta od 2,11 djece po porodici. Sa manjim prosjekom od 2,11 djece nacija nestaje. Prosjek nataliteta od 1,3 djeteta nije moguće ispraviti jer za povratak nataliteta na 2,11 djece potrebno je od 80 do 100 godina. Za to vrijeme, ili drugim riječima, ako dva bračna para imaju po jedno dijete, onda je duplo manji broj djece nego roditelja, a ako njihova djeca imaju samo jedno dijete, onda je broj unučadi naspram djedova i baki 1:4. Kako se broj populacije ili te nacije smanjuje, tako i ta nacija ili populacija nestaje. Prema podacima iz 2007. godine, u Evropskoj uniji, koju čini 31 zemlja, prosjek nataliteta je samo 1,38 djece. Istorijsko-statistička istraživanja su pokazala da su ove cifre neispravljive. U skoroj budućnosti Evropa, ovakva kakvu sada znamo, će prestati da postoji. No broj stanovnika u Evropi se ne smanjuje, već naprotiv povećava. Kako dolazi do tog paradoksa? Imigracija. Koja? Čija? Islamska imigracija. Od 1990. godine, kada se povećava ukupan broj stanovnika u Evropi, 90% čini islamska imigracija. Fokusirat ćemo podatke posebno po nekim nacijama i zemljama. Francuska sa 1,8 djece po francuskoj porodici, a muslimani 8,1 dijete po muslimanskoj porodici. U Južnoj Francuskoj, tradicionalno jednom od najbrojnijih crkava u svijetu, sada je više džamija. 30% djece ispod 20 godina su muslimani, a u većim gradovima kao što su Nantes, Marseille i Pariz, taj broj se povećao na 45%. Do 2027. godine svaki 5. Francuz će biti musliman. Za samo 39 godina cijela Francuska će biti Islamska republika. Na primjeru Velike Britanije je slična situacija. U posljednjih 30 godina broj muslimana se sa 80.000 povećao na 2,5 miliona. Ni Rusija nije u boljem položaju. Trenutno u Rusiji ima preko 23 miliona muslimana i svaki 5. Rus je musliman. Za samo nekoliko godina 40% vojnika Rusije će biti muslimani. Njemačka vlada je prva o ovom problemu otvoreno i stidljivo progovorila kratkim saopštenjem: pad njemačke populacije ne može više biti zaustavljen niti se može povratiti. Njemačka država će biti muslimanska u 2050. godini. Muammar Gaddafi je rekao: postoje znakovi da će Allah dati pobjedu islama u Evropi bez mačeva, bez oružja i bez osvajanja. Nama ne trebaju teroristi, mi ne trebamo bombaše samoubice. 50 miliona muslimana u Evropi će je pretvoriti u muslimanski kontinent za nekoliko desetina godina. Trenutno u Evropi živi 52 miliona muslimana. Njemačka vlada očekuje da će se za sljedećih 25 godina taj broj udvostručiti na 104 miliona muslimana u Evropi. U Sjedinjenim Američkim Državama natalitet autohtonih Amerikanaca iznosi 1,6, a sa dodatkom latinoameričkog stanovništva cifra se povećava na 2,11, koja je minimalno dovoljna za opstanak američke nacije. Ali u SAD-u je 1970. godine bilo 100.000 muslimana, a već 2008. godine ih je bilo preko 9 miliona.
Prije par godina održan je skup 24 islamske organizacije u Čikagu, na kome je razmatrano kako da se islamizira SAD. Kažu da moraju pripremiti sebe kako će za 30 godina živjeti 50 miliona muslimana u SAD-u. Sve se mijenja, ali vrijeme je da se probudimo. Svijet u kome mi živimo nije svijet u kome će živjeti naša djeca i unuci. Katolička crkva je skoro izjavila da su muslimani prešli njihov broj. Ozbiljne studije pokazuju da ako se islam nastavi ovako širiti, za 5 do 7 godina bit će dominirajuća religija u svijetu. Američki predsjednik Bush je bio prinuđen da prizna ono što su u Americi uporno skrivalo. Naime, Bush je rekao da bi Irak, ukoliko ne postane demokratska zemlja, mogao da se pretvori u kalifat, koji bi potom pokušao da preraste u totalnu imperiju od Indonezije do Španije. Upravo su Sjedinjene Američke Države i NATO, podržavajući mudžahedine koji su trebali da istrebe pravoslavni živalj u Bosni i Hercegovini, na Kosmetu, jugu centralne Srbije i Makedoniji, široko otvorili vrata Evrope za prodor radikalnih islamskih takozvanih svetih radnika. Al-Qaida, Hamas, Hezbollah i Talibani su formirali svoju bazu u Bosni i Hercegovini, pa u Albaniji, na Kosmetu i u Makedoniji i krenuli u Evropu. Oni žele da ceo svet bude jedna muslimanska država, umma, koja isključuje postojanje drugih religija, odnosno da što se tiče ideologija sjedine svet u jednu veliku metafizičku islamsku državu vođenu po šerijatskom zakonu koji je zasnovan na učenju sadržanom u islamskoj svetoj knjizi Kuran, koji kaže da je jedini konačan vladar islamski bog, odnosno Allah. Za 1000 godina s agresivnom politikom ceo svet treba da bude islamski. Zaključak je Islamske svetske internacionale. Zahvaljujući bazi koja je razvijena na prostoru Bosna, Albanija, Makedonija, Kosmet, jug centralne Srbije, Raška oblast, Bugarska, islamistički terorizam je u mogućnosti da razvije širok spektar destabilizirajućih akcija ne samo na Balkanu, već i u Evropi. Da je takva opasnost realna i kapacitetna, potvrdio je i super tajni plan iranske obavještajne službe pod kodiranim nazivom Katapult. Akcija Katapult je zapravo plan za uspostavljanje dugotrajnog i čvrstog oslonca na tlu Evrope, odakle bi islamisti nastavili pohod ka srcu starog kontinenta. To je plan za izvoz islamskih radikala u Evropu i stvaranje Nemačke islamske republike, nove islamske Francuske i Španije. Konačan cilj plana Katapult je ujedinjena islamska Evropa. Uskoro su bili stvoreni politički, socijalni i bezbednosni uslovi za početak ostvarivanja vrhovne tajne Islamistana, takozvanog plana 3000, koji je usvojen na sastanku predstavnika verskih vođa Irana, Pakistana, Turske, Egipta, Sudana, Alžira, Libana, Sirije i Afganistana. Na njihovom tajnom sastanku sa odabranim muslimanskim verskim učiteljima iz Bugarske, Grčke, Rumunije, Albanije, Bosne, Austrije, Švajcarske i Bavarske dogovoreno je da otpočne ostvarivanje zadatka da do 3000. godine Evropa postane zemlja muslimana, i to od Engleske do Urala. Za nas su zanimljive konkretne etape tog plana: stvaranje nezavisnog Kosova, pa federalizacija Makedonije. Naredna etapa bi bila stvaranje Velike Albanije od Kosova i delova Makedonije, zatim pripajanje Raške oblasti Bosni i uspostavljanje kopnene veze Albanije sa Bosnom, a samim tim i odvajanje Crne Gore od Srbije. Po tom planu treba mnogo raditi na vraćanju oko 350.000 Turaka u Bugarsku i na preseljenju dela turskog stanovništva iz Anadolije u Bosnu i Hercegovinu, čime bi se stvorila najjača islamska udarna pesnica u Evropi i ojačao turski uticaj na Balkanu. Sveobuhvatan i detaljan plan Evropa 3000 predviđa intenzivan rad na promeni, kako piše u planu, imidža muslimana u Evropi, forsiranjem talenata i stvaranjem kulta super mužjaka. A jakom i dobro plaćenom medijskom kampanjom treba stvoriti modu da je cool postati musliman, koji je antialkoholičar i dobar ljubavnik. Cilj takve politike je da što veći broj Švajcarkinja, Austrijanki, Nemica, Skandinavki budu oplođene od muslimana, čime bi se progresivno povećavala islamska pripadnost u odnosu na hrišćansku. Ekipa iranske obavještajne službe Vebak je tokom rata u Bosni među lakše ranjenim muslimanima izdvojila njih 700 koji su svojim tenom, bojom očiju i kose podsećali na Nemce.
Lekarima koji su ih lečili je bilo saopšteno da će ti odabrani ranjenici nastaviti lečenje u arapskim zemljama. Međutim, nijedan od tih 700 ranjenika nije bio prebačen u neku modernu arapsku bolnicu, već su svi odvedeni u tajni kamp u Makedoniji. Kamp se nalazio na teritoriji koju naseljavaju isključivo šiptari muslimani. Vođa projekta koji je razotkrio nemački obaveštajac je bio jedan istočnoevropski naučnik. Kamp su obezbeđivali Iranci. Ranjenici su u kamp prebacivani u 7 grupa po 100. Program je s prekidima realizovan od 1992. do 1998. godine. Porodice ranjenika i bolnice u kojima su lečeni su pismeno obavešteni da su ranjenici umrli ili da su otišli u džihad širom sveta, što je trebalo da znači da se neće brzo vratiti u Bosnu, odakle su zapravo bili kidnapovani. U vojnom kampu u Zapadnoj Makedoniji, gde su bili smešteni ranjenici, su specijalnim metodama indoktrinirani i pripremani za specijalne terorističke akcije u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali i za teroristička dejstva protiv hrišćanskog stanovništva na Balkanu. Najveću opasnost po stabilnost i mir predstavlja delovanje pripadnika islamske sekte Vehabis. Rukovodstvo Vehabije u Sjenici je preko svog predstavnika imalo sastanak sa hatibom u islamskom centru Kralj Fahd u Sarajevu. Sastanku je prisustvovao i predstavnik vehabijske organizacije Kvadrat, koja deluje u muslimanskom delu Federacije Bosne i Hercegovina, kao i predstavnik Vehabija sa Kosmeta, koga je poslao Ekrem Avdiju iz južnog dela Kosovske Mitrovice. Domaćin sastanka, Nezim Efendi Halilović, je istakao da je zadovoljan dosadašnjim radom Vehabije u regionu. Halilović je izdao zadatak da se u narednom periodu nastavi sa jačanjem vehabijske mreže na području Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosmeta, Albanije i turskog dela Kipra, što podrazumeva edukovanje Vehabija i prijem novih članova. Kako islamski šerijetski zakon kao ekstremni u budućnosti predviđa dok si slabiji poštuj, a kad si jači, odnosno veći brojčano, uništavaj. Ja bih se pridružio ovome što gospodin Perić govori. Mi smo sada pred jednom hamletovskom dilemom, biti ili ne biti. Sada se postavlja pitanje na srpskom nacionalnom prostoru biti ili ne biti. Nema više niko pravo da bude spavač, da jednostavno gleda kako pored njega karavani prolaze. I ovo što reče gospodin Perić, oni su razbili strategiju, to nije sporno ništa. Međutim, Srbija je 1389. godine izašla na Kosovo, iskrvarila, stradala i pala u petovekovno ropstvo, braneći hrišćansku Evropu. Nemojmo više dozvoliti da nam se to ikada dogodi. Kad je Ali Izetbegović bio na samrti, on je pozvao Sulejmana Tihića i rekao mu: ti znaš kako ja hoću Bosnu i Hercegovinu i ostavljam ti u amanet da napraviš čistu islamsku republiku. Što imate reći na ovo? Pita gledalac iz Banja Luke za vas, gospodine Radovanović. Pa reći ću vam vrlo iskreno. Alija Izetbegović je bio jedan vrlo iskren čovjek koji je napisao islamsku deklaraciju 80. godina, robovao za islamsku deklaraciju, to islamskoj deklaraciji napisao da se zalaže za islamsku državu u Evropi i da će sve učiniti da hrišćane svede ispod 50% i da će uvesti šerijat. Ne zaboravite da su Radovan Karadžić školovan u Americi u Njujorku 4,5 godine, da je Biljana Plavšić doktorirala u Americi, da je Nikola Koljević doktorirao u Engleskoj na Šekspiru. Ti ljudi su bili zapadno orijentisani i oni su digli srpski nacionalni barjak i poveli srpski narod. Kad je došlo ovdje do verskog rata, ta zapadna Evropa njih je proglasila agresorom, zaboravila sve što su učinili, Aliju Izetbegovića, tvorca islamske deklaracije, proglasila borce za građanska prava i ljudske slobode. Ista zamena teza dogodila se i u Srbiji sa narkotrgovcem Hašimom Tačijem, koji je proglašen od narkotrgovca, stigao je do borca za građanska prava i ljudske slobode. Ta patološka mržnja prema svemu što je srpskom zapada treba jednom danas osvesti. I treba da prestanemo više da klečimo pred njima i da očekujemo da će nešto pozitivno učiniti za nas. To su naši krvoloci i tu se priča završava. Upravo mogu bi ispričati jednu interesantnu ovako anegdotu. Lav kao car životinja je spavao pod jabukom. I otpadne jabuku, udari u glavu, on sav ljut, hoće jabuku da rastvori, da je uništi i tako dalje. Gleda car vodozgo i kaže: moj lave, to se tako ne radi. Aj ti u šumu dalje, spavaj na drugom mjestu, dođi za mjesec dana. Car dovede svoje crve, buši, sama jabuka pala. Naravno, učenije
u suštini isto. Upravo je Alija dao i takva jedna upustva naslednicima svojim. Evo za vas, gospodine Periću, da pričate, vi ste poznati privrednik, zbog čega ste se počeli baviti politikom i zbog čega Srpska napredna stranka? Pita vas gledalac iz Brčkog. Nažalost, politika se bavi sa mnom i sa svima nama, s jedne strane. S druge strane, već sam ja to objasnio da je krajnje vrijeme da svi, ne samo ja, nego svi, probamo nešto uraditi zbog naših unuka, ako ništa drugo, zbog naše djece. Ni u kom slučaju ne pozivam ni na što loše, nego jednostavno u demokratsku odbranu Dejtona Republike Srpske. Sad kako, kojim putem, to je sad druga priča. A ja inače pripadam ljudima koji unapred neke stvari vole da predviđaju i da rade i među prvima da probam nešto da radim i tako dalje. Ja sam bio i na zapadu i u školi i s poslom i s firmom i tako dalje. Poznajem taj zapad kako diše. Međutim, imamo ovde problem normalno kod ljudi i mnogi i ne razumiju ili apsolutno neke stvari drugčije tumače, a ja pokušavam neke stvari ubrzati s jedne strane, pojasniti s druge strane i evo jednostavno da probam nešto uraditi, jer kad bude totalno kasno, onda je kasno da se i pitamo zašto nismo nešto uradili. Mi moramo zapadnim alatom doći do naših cilja. Moramo. Gospodine Radovanoviću, kako komentarišete ukidanje simbola Republike Srpske? Pita vas gledalac iz Banja Luke. Meni simboli Muslimansko-Hrvatske federacije ne smetaju. Želim da oni ostanu onakvi kako je taj narod zamislio, a ne znam čemu vodi to. To je agresija na sve što je srpsko. To je strašna agresija i to što radi Suljo Tihić i ostali muslimanski političari neće ništa dobro doneti ovim prostorima. Naša znamenja su naša znamenja, njihova znamenja su njihova znamenja. Mi se nikada nismo gledali u njihovu avliju i bilo kakve probleme im pravili. Ne vidim zašto oni ovo rade i ovo je jedan strašni agresivni atak na sve što je srpsko. Pazite, njima sve što je srpsko smeta. To je strašno. Jednostavno želite s nekim da živite, a sve činite da taj neko ne sme da se oglasi i da kaže ono što misli. Pa to je strašno, to je jezivo. Pazite, meni ne smetaju ukradeni ljiljani sa grba Kotromanića. Niti je bilo koji Srbin kad to dovodio u pitanje. A to su srpski. To su srpska znaje. Kotromanići su bili Srbi. Meni to ne smeta. Ali njima smeta sve što je srpsko. Znate, oni bi nas prihvatili u toj prelaznoj fazi Bošnjaci pravoslavni. To more. To bi Suljo rekao, more to. A Srbi, to već, kako bi on rekao, ne more. Ne možemo tako razgovarati. Naša znamenja su naša znamenja i ne treba. I treba već jednom da se okanimo tog njihovog ustavnog suda. Mi treba formiramo svoj sud i da ne priznajemo više odluke tog njihovog suda. Taj sud je nama nametnut. Sud u kome smo stalno preglasani i nadglasani. I taj sud donosi odluke koje su diskriminatorske. Zamislite, nekome padne na pamet da uništava znamenja Francuske ili Engleske. Pa Engleska je 800 godina vladala svetom i počinila najstrašnije genocid koji je ikada jedna država počinila u svetu. 15,5 miliona severnoameričkih indijanaca su ubili na najmonstruozniji način. Pa nikom ne pada na pamet da kaže, alo, stante, za ta zastava da se vije u Engleskoj. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, to su jezive stvari. Ne zaboravite da po tim Ljiljanima je ubijeno 7.000 Srba u Sarajevu. Niko ne dovodi u pitanje te Ljiljanje, niti šahovnicu Hrvatsku pod kojom je počinjen Jasenovac. Međutim, njima sve što je srpsko smeta. Oni imaju jedan odijum prema svemu što je srpsko, ali najstrašnije u svemu, što ovi međunarodni medijatori koji su ovde i koji na neki način treba da budu objektivni, oni stalno donose odluke protiv srpskog naroda. I stalno podstiču jednu, ja bih rekao, perverziju Sulje Tihića. To je perverzno što on traži. On se traži od mene da se ja odreknem znamenja pod kojima su ginuli moji preci i koje su bolile moji preci. To je suludo. Kao kad bi ja od njega tražio sad da se on odrekne zelene zastave i belog polubeseca. Ja bih prvo otišao u nervnu kliniku da pitam je li sa mnom nešto u redu. On je to prihvatio kao svoje znamenje i meni ono uopšte ne smeta. Zašto njemu smeta moje znamenje? I znamenje srpskog naroda. Ponovo gledalac iz Banja Luke, zbog čega ste tako radikalni u svojim izlaganjima? Smatrate li da desno orijentisane opcije imaju budućnost? Naravno, naravno. Svuda u svetu vladaju desne opcije i samo ujedinjeni pod nacionalnim barjakom i pod desnom opcijom imamo nadu da ćemo preživjeti. Sve ostalo, znate šta, ljudi previđaju jednu stvar, da mi ne živimo okruženi Šveđanima i Fincima.
Mi ne živimo okruženi Dancima, Šveđanima i Fincima i Švajcarcima, nego živimo okruženi narodima koji nastupaju kao Suljo Tihić. Smetaju mu moja znamenja. To je agresija. To je korak do genocida. Korak do genocida. Tako počinje. I Hitleru su smetale jevrejske zvezde. Tako je počela Kristalna noć, koliko se sećam. Počela je sa uništavanjem znamenja jednog naroda da bi se stiglo do holokausta. Korak je tu vrlo mali. A pitanje za oba gosta, da li Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju imati svoj entitet? Evo, izvolite. Što se nas tiče, zašto ne? U okviru oni imaju Bošnjačko-Hrvatske federacije, Dejtonske, znači sasvim nek se oni dogovore i zašto ne bi Ukrajini imali, mada su oni malo od nas daleko vispremiji, daleko organizovaniji, daleko lukaviji, kvalitetnije su oni sebe organizovali, sve povezali ekonomski. A ja kad sam pripremio Komoru privatne privrede Republike Srpske, Svjetska banka nastavit će sa punom podrškom ekonomskim reformama ukoliko ih vlada Republike Srpske bude sprovodila, izjavio je danas u Banja Luci predstavnik Svjetske banke Kristijan Portman. U okviru posjete Bosni i Hercegovini započete ovaj put u Banja Luci, predstavnici Svjetske banke istakli su da su zadovoljni s provođenjem reformi u Republici Srpskoj, kojima će biti unapređen ukupan poslovni ambijent na ovim prostorima. Prema riječima Kristijana Portmana, direktora Svjetske banke, postoji još čitav niz stavki koje i vlada i Svjetska banka moraju poduzeti u narednim mjesecima. I ukoliko ove reforme koje planiramo budu zadovoljavajuće za Svjetsku banku, mislim da se brzo mogu očekivati i početna sredstva koja bi bila dostupna malim i srednjim preduzećima. Nakon susreta sa premijerom, Kristijan Portman razgovarao i sa ostalim funkcionerima Republike Srpske. A posle prve istorijske posjete direktora Svjetske banke Republici Srpskoj i transparentnog sastanka sa premijerom Republike Srpske, gospodin Portman je na svoje insistiranje obavio duži zatvoreni sastanak za javnost sa predsjednikom Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske, gospodinom Vinkom Perićem. Na sastanku je dogovorena neophodnost implementacije u praksu i podrška Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske s novim ekonomskim projektima Republike Srpske, među kojima su Zakon o malim i srednjim preduzećima Republike Srpske. Reforme se moraju ubrzati, a međunarodni eksperti izlaz vide u privatnom sektoru. Ona stara bez rizika nema profita u ovom trenutku ne važi, smatraju privatni poslodavci. Lakše vam je profit ostvariti ako ste u ekonomsku utakmicu uključeni kao član neke političke stranke, smatra predsjednik Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske. Nas je malo koji u ekonomskom smislu, znači govorimo šta moramo ljudi. Pa ja se pokušavam držati neutralno. Ja govorim o čistoj ekonomiji, gdje tu ne treba se meša politika, međutim kod nas sami znate politika se jako puno meša u ekonomiju. Perić smatra da na prvom mjestu mora biti ekonomija, jer dok god je politika na vrhu države, u njoj nema budućnosti. I nama će bolje biti onog momenta kada se samo bude rad, rezultati rada poštovalo svugdje, bez obzira kom mjestu, ne politička podobnost, kada se racionalizuju maksimalno sve državne i javne institucije, kada se modernizuju sve stvari, govorimo o tehnologijama, novim kompjuterima i tako dalje, kada kažemo da je kum i prijatelj dobar čovjek, a sposoban, bez obzira u kom sektoru, gdje i šta radio, kad njegovi rezultati rada budu, znači, merilo. As far as the World Bank is concerned, što se tiče Svjetske banke, our continued assistance to Bosnia and Herzegovina will critically depend on the progress made in this area. Naš daljnji nastavak pomoći Bosni i Hercegovini će u mnogome zavisiti od napretka u ovoj oblasti. And I'm sure that the same applies to most external donors. I ja mislim i siguran sam, da se to može primijeniti i na druge inostrane donatore. U Udruženju privatnih poslodavaca smatraju da se što prije mora preći bolni put tranzicije sa jednog sistema na drugi, jer je vrijeme jako skupo. Prema Perićevim rečima, također nezadovoljni radom postojeće privredne komore, doneta je odluka o osnivanju nove komore. Što smo dobili odgovor od privredne komore sa zakašnjenjem oko mjesec dana, dobili smo odgovor po meni i po mnogim mojim kolegama, na osnovu čega smo mi shvatili da sa njima ne možemo sarađivati.
Otvaranjem komore privatne privrede Republike Srpske dobila bi se nova mogućnost povezivanja sa inostranstvom, što postojeća privredna komora sa zastarelim principom rada ne može da obezbedi, smatra Vinko Perić. U svim zemljama Istočne Evrope već su osnovane nove privredne komore. Koliko će trajati proces otvaranja nove privredne komore u Republici Srpskoj zavisi od donošenja novih zakona i od toga koliko će privatnici i rukovodstvo sadašnje privredne komore imati sluha jedni za druge. Da ne vjerujete, sve veze sa Evropom do Bona su odjednom preko noći nestale. Da se pogrešno me ne shvatite, to se opet posebna tema. Nisu me razumeli mnogi i tako dalje. Mi se ne mešamo u njihove odnose, ali moram da primetim jednu stvar. Vidite, političarima u Bosni, odnosno Bošnjacima, ne smetaju znamenja Hrvatska. To su Republike Hrvatske znamenja. U Livnu, u Zapadnom Mostaru, u Lištici, u Posušju, u Grudama i tako dalje i tako dalje. Njima ne smeta ni što je HVO ratovao, i to se zna da je ratovao i branio Kiseljak i branio Srednju Bosnu, regularne hrvatske jedinice i tako dalje i tako dalje. Nešto su srušili Stari most. Ali stalno im smeta nešto što je srpsko. Nisu podigli optužnicu protiv Republike Hrvatske za počinjena nedela u bivšoj Bosni i Hercegovini i tako. To su regularne hrvatske jedinice ratovale i tako dalje. Pazite, oni idu čak korak dalje. Pa Predrag Matvejević, istaknuti hrvatski intelektualac, na otvaranju Starog mosta kaže: za rušenje ovog mosta kriv je velikosrpski hegemonizam. Koliko mi je poznato, hrvatski tenk je srušio Stari most i oni koji su pucali bili su Hrvati. To su strašne stvari, jezive stvari, za mene teza. Da. Kad govorite o tužbi, gledalac vas pita kako komentarišete tužbu Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije. To je užasno što oni rade. Oni jednostavno neće da shvate da je rat završen, da kopati po ranama je vrlo opasno. Ističu samo svoje žrtve. U ovom ratu je stradalo i mnogo Srba i počinjen je genocidi nad srpskim narodom. Znate, ja sam protiv svakog oblika nasilja i zla koji je počinjen na ovim prostorima i smatram da svaki oblik nasilja treba sankcionisati. Ali ne možemo izdavati saopštenja o Srebrenici i okrivljivati Srbe za Srebrenicu, a to isto ne videti da se dogodilo u Sarajevu. Ili pogledajte kakav grozomorni zločin su Hrvati počinili u Mostaru. U Mostaru je živjelo 20.000 Srba. Šta je s njima? To su monstruozni zločini. Vi kad čitate Zurovca, koji je napisao knjigu Mostarska tamnica, koji je dokumentovano govorio o onome šta su Hrvati, odnosno regularne hrvatske jedinice činile po Mostaru. To je sablasno. To prevazilazi Jasenovac. O tome niko danas ne govori. Samo se maše sa Srebrenicom i tako dalje i tako dalje. Znači, ne možemo na jednoj strani videti zločine koje je doneo verski rat na prostoru bivše Bosne i Hercegovine, a na drugoj strani zatvarati oči pred zločinima. Žrtve su jednake sa bilo koje strane da su. I ne možemo doći do nacionalnog pomirenja i zajedničkog suživota i dobrih komšijskih odnosa ukoliko budemo kopali samo po jednim ranama. Ta tužba je neutemeljena. Ona potiče samo od dela Bosne i Hercegovine, drugi deo Bosne i Hercegovine nije to prihvatio. Međutim, zluradost međunarodne zajednice ide na ruku ovakvim odlukama. Amerikanac je podstakao tužbu koju je Alija Izetbegović podneo. To su problemi. Znači, neko ovde stalno želi da drži upaljen fitilj i stalno da gura muslimane i Srbe jedne na druge. I to je problem. To je problem američke administracije. Da. Ja ovdje gledam kad je tužba u pitanju apsolutno s dva aspekta što mogu da prokomentarišemo. Jednostavno, oni kao da se prave ludi da ovdje uopšte Srbi sa svojom maticom iz Srbije, znači Beogradom, ne postoje. Znači, jednostavno s time nas totalno negiraju. Oni hoće da mi budemo Bošnjaci, kao što su oni takozvani sada, i Hrvati, koji imamo mi svoje uz poštovanje i drugih. Oni hoće da zato ono čega su i oni postali. To je problem. I ako oni u krajnjoj liniji tuže od prađedova, što kaže, svoju lozu, onda možete to smatrati, prokomentarisati svak na svoj način. Znači, apsolutno neprihvatljivo, neodobravajuće ni po kakvom osnovu, apsolutno, kao ni mnoge druge stvari, ali
Da, evo pred krajem emisije da malo progovorimo o izborima koji su, kako znamo, u oktobru. Kakve su vaše političke namjere kada su u pitanju ovi izbori? Pa mi smo ih već rekli. Ukrupniti političku scenu Republike Srpske, znači formirati blokove koji će sigurno proći na izborima, opcije koje su bliske ujediniti i nastupati i dati sve da se očuva Republika Srpska i da joj se vrate ingerencije. I mi ćemo sa tom platformom ići prema ostalim strankama. I smatram da moramo nešto uraditi, da konačno u parlamentu Republike Srpske imamo jednu stabilnu srpsku većinu koja će biti zajedno. Znate, da ne zavisimo od nekoga ko je zlurad prema Republici Srpskoj, ko ne želi dobro Republici Srpskoj. Znate, tužno je da imate danas poslanike koji negiraju Republiku Srpsku, a poslanici su u parlamentu Republike Srpske. To je sumanuto u najmanju ruku. Znate. Da, a realna očekivanja kakva su? Pa realna su očekivanja da će se narod odazvati, da će shvatiti ovu hamletovsku dilemu koja postoji biti ili ne biti i da će izaći u većem broju na izbore i da će dati glas onima koji se zalažu za očuvanje Republike Srpske i povratak svih ingerencija koje su nam Daytonom date. To je opcija koja mora da pobedi ukoliko želimo da Republika Srpska opstane i da se očuva, da se ne utopi u jednu krovnu konstrukciju koja bi po nas, smatram, bila pogubna. Govorio sam vam o onoj devojci i udvaranju. Otprilike to udvaranje mi sa bošnjačke strane liči na udvaranje koje sam vam predstavio. Da. Gospodine Perić, hoće li biti promjena nakon izbora? Jedan od najvećih usuda takozvanog srpskog naroda je i to razjedinjavanje i samostalno nastupanje po mnogim pitanjima. Evo, mi smo se načelno dogovorili, mi ćemo pokušati prvi da od ove dvije političke opcije napravimo nekakav zajednički nastup koje će već sutra, prekosutra, znači finalizirati još neke sitnice. Poštovani gledalci Vikom televizije, želim vam dobroveče u Hronici, izdanju za 14. juni. Prema najavama pojedinih političkih subjekata sa srpskim predznakom, do narednih izbora u oktobru politička scena Republike Srpske, kada su u pitanju opcije desne orijentacije, trebalo bi da bude znatno ojačana. Suočeni smo sa dramatičnim urušavanjem državnosti Republike Srpske, zagarantovane Dejtonskim sporazumom i tendencijama koje prijete da složenu strukturu Bosne i Hercegovine pretvore u unitarnu državu u kojoj bi bila osporena prava srpskog naroda kao konstitutivnog. Srpska napredna stranka i Radikalna stranka Republike Srpske, svjesne težine trenutka po srpski naroda, opredjeljene za očuvanje Republike Srpske i poštovanje Dejtonskog sporazuma, odlučile su da učestvuju na predstojećim izborima. Zbog bliskosti stranačkih programa i opredjeljenja, a sa željom da ukrupne političke faktore u Republici Srpskoj, odlučile su se za koaliciju i zajednički nastup pod imenom Srpska napredna stranka. Otvoreni smo za sve koalicije i zajedničke nastupe sa svim srpskim strankama koje imaju iste ciljeve, stoji u današnjem saopštenju za javnost Srpske napredne stranke Republike Srpske. Znači kako ćemo zajedno nastupati politički, znači sada u javnosti, a onda s obzirom da se nismo opet registrovali, znači, za izbore, jer smatramo da smo mi pojedinačno malo možemo da napravimo, da učinimo, moramo sa drugima da bismo bili jaki, jer je vitalni interes ugrožen i pojedinci ne smiju i nikako, ni u kom slučaju ne smiju da budu samostalni strelci radi ko zna kakvih svojih interesa ili bilo čega. Naš je zajednički interes na prvom mjestu očuvanje Dejtonske Republike Srpske. Pa ćemo, znači, već idući dana vidjeti s kim ćemo i koga ćemo podržati, znači, generalno na izborima, a tu dolaze, znači, opcije koje u suštini Republiku Srpsku, Dejtonsku, u najmanju ruku moraju da na neki način pokušaju i da vrate ono što je izgubljeno i u tom kontekstu ćemo te podržati. Tako. Da. Patriotska koalicija za očuvanje Republike Srpske, koju čine Srpska radikalna stranka, Srpska stranka Republike Srpske i Srpska napredna stranka Republike Srpske, pred velikim brojem pristalica održala je javnu tribinu u Gradišci. Sjetite se kada je Nikola smijenjen, ili Đorđe ili Hugo, da je Republika Srpska imala vojsku, imala policiju, imala porezki suverenitet, imala carinsku službu i ove 42 nadležnosti. Znači da njihovom smjenom su izgubili samo oni. I
to je primjer kako političar treba da se odnosi prema svojoj državi. Sa druge strane, Čavić i Ivanić na vlasti preko 10 godina, uništili su i prodali 42 funkcije Republike Srpske, a zadržali svoje stolice. A nas, braćo i sestre, nije napala neka velika sila. Da nas je napala velika sila, ova naša trojica je bila tamo gdje su 1991. Neko u Beogradu, neko na Kipru, oni se, kad velike sile napadnu, povlače. Velike sile koje su predstavljali Clinton, Yates i Chirac su potpisale suverenitet Republike Srpske u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. A nama su ovdje došli sekretara, ljudi odbačeni u svojim zemljama poput Pedjere Dauna, da krnje naše suverenitete. Da li smo mi duhovno toliko propali da smo od 1991. do 1995. imali snage da je naš suverenitet mogo da potpiše predsjednik Amerike, a sad nam krnji suverenitet sekretarijata neke neozbiljne zemlje koja na svjetskoj političkoj sceni nema nikakve reference. Mi jednostavno nismo primijetili kako su ova trojica uspjeli da se nametnu kao politički faktor koji nas stalno drži u mraku i ne dozvoljava da vidimo šta oni tamo rade. 92. i prva godina su iste kao i današnje godine, vjerujte. Jedino što možemo, a to onim glasom koji je sada vredan, vjerujte, svake puške, onaj glas je vredan. Samo nemojte pogrešiti. Na vama je da birate hoće li Republika Srpska opstati, ostati ili nestati. Hvala vam, živjela Republika Srpska. U Knežici je juče održana javna tribina trojne koalicije Srpske radikalne stranke, Srpske stranke Republike Srpske i Srpske napredne stranke. Je li vama normalno da u Knesetu, u izraelskom parlamentu, sjedi neko iz redova Hamasa? Je li vam normalno to? Nije normalno. A kod nas mi imamo u našoj izvršnoj vlasti, u našoj vladi sjede ljudi koji rade direktno i potkopavaju Republiku Srpsku i nikom ništa. Mi vam garantujemo da znamo, hoćemo i možemo sigurno prvo zaustaviti prenos ovlasti na nivo BiH, konsolidovati politički, ekonomski Republiku Srpsku, zapošljavanje i ekonomiju podići na evropski nivo i na kraju moramo vratiti, što su ovi naši izdajnici i kriminalci prenijeli na nivo BiH, vraćati nazad. Mi to znamo, možemo, vjerujte nam, umijemo, a do tada dok ne dobijemo poverenje vaše, hvala vam najljepše, živjeli, neka vam je sretna Republika Srpska. Koalicija Srpske radikalne stranke, Srpske stranke Republike Srpske i Srpske napredne stranke juče je održala javnu tribinu u Omarskoj. Pre 15 dana jedna međunarodna agencija je vršila ovdje istraživanje u korist drugih međunarodnih agencija, pa među 3 pitanja koja hoću posebno da vam istaknem, a to je ko su najpošteniji političari, ko najčestitije zastupa vaše interese i u koje stranke imate najviše povjerenja da će izvršiti svoje predizborno obećanje, pa to trojstvo nosi, da znate, lista Srpske radikalne stranke. Ali to se ne smije objaviti. Bio bi zločin da se kaže da narod ima povjerenje u one koji će mu to vratiti, pa su objavili da narod ima povjerenje u ove koji će mu prodati ono što je ostalo. Zamislite da je u Omarskoj bila zgrada sa 60 spratova i da vam neko skine 42 sprata i odnese u Sarajevo i kaže ja sam odličan, glasajte opet za mene. Tako je bilo sa ovlaštenjima koje je imala Republika Srpska. Čuvali smo 3 stolice i izgubili Republiku Srpsku. Moramo da im kažemo džaba im stolice i njima i njihovim mentorima, ali mi Republiku Srpsku ne damo ni za sve stolice na ovome svijetu, ni za sve funkcionere na ovome svijetu. Lider Srpske napredne stranke, magistar Vinko Perić, obavijestio je javnost o najavljenim represivnim metodama sadašnjeg državnog rukovodstva protiv holding kompanije Vikom, koja se nalazi u njegovom vlasništvu. Kako vidite, kako tretirate i šta mislite o ovoj emisiji koju smo mi pripremili kao sastavni dio vašeg predstavljanja i omogućavanja gledalcima, odnosno slušalcima, odnosno građanima opštine Gradiška da mogu saznati što više neposredno pred formiranje vlastite odluke za glasanje na izboru. Ja ću zamoliti redom. Izvolite. Ja sam Đorđe Latinović, predsjednik sam izvršnog odbora Socijalno-liberalne stranke Republike Srpske i u prošlom sazivu mandatu Narodne skupštine Republike Srpske njen poslanik u izbornoj koaliciji Savez za mir i progres. Koristim ovu priliku da pozdravim sve slušaoce i sve gledaoce Vikom radija i Vikom vizije i da
zaželim uspješan rad i poslovanje cijeloj kompaniji Vikom. Što se tiče ove emisije Politički maraton, moram reći i odati dužno priznanje ovoj medijskoj kući na samoj činjenici da je našla ovako jedan modern način da pokuša što više informacija predstaviti našim građanima, potencijalnim biračima. S obzirom da sam ja učesnik mnogih sličnih emisija na širem prostoru Republike Srpske, pa ja bih rekao i još šire, apsolutno podržavam ovaj koncept koji ste zamislili da građanima Gradiške predstavimo što veći broj informacija i što veći broj stranaka. Želim vam puno isto uspjeha sa svoje strane. Ja sam Nikola Kragulj, predstavnik stranke Nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik sam općinskog odbora ove stranke u Gradišci. Pozdravio bi ispred stranke sve naše gledaoce i slušaoce. Zahvalio bi se Vikom televiziji što nam je omogućila da se danas i na ovaj način predstavimo i da im poželim u budućnosti uspješan posao i uspješan razvoj. Smatram da je ovo originalna ideja ovog političkog maratona proistekla iz određenih ideja, znanja i mogućnosti u oblasti privatne inicijative koja omogućuje da se brzo i efikasno ovakve ideje realizuju. Mislim da će ovo maksimalno doprinijeti našim građanima da upoznaju šta ove stranke koje se danas ovdje predstavljaju žele u izborima, koji su njihovi izborni ciljevi, sa čime se ide u izbore i da će omogućiti građanima da se objektivnije mogu o tom izjasniti, odnosno da imaju više mogućnosti kod samog izbora, više argumenata za odlučivanje. Hvala. Ja sam Radmirović Ignjo, predsjednik općinskog odbora Narodne stranke Republike Srpske za opštinu Gradiška. Inače sam nosilac liste Narodne stranke za odbornike. Posebno pozdravljam sve zaposlene u Vikom kompaniji, posebno cijenimo ovu ideju. Mi smo stvarno sa ugodnim iznenađenjem primili prvu ideju, jer je to nešto veliko za naše područje, jer na području Banja Luka demokratizacija medija počela je pre negdje mjesec dana, grubo rečeno možda i 2, a kod nas u Gradišci ovo je tek to prvo što smo mi dugo očekivali, da mi upoznamo se sa našim gledaocima, odnosno našim budućim biračima, da oni slobodno pitaju, a da mi demokratski odgovaramo. Još jednom pozdravljam sve zaposlene kompanije Vikom. Ja sam Cvjetković Ratko Radovan, ispred Socijalističke partije Republike Srpske, opštinskog odbora Socijalističke partije Gradiška. Kao i prethodnici, zahvaljujem se Vikom viziji i mislim da je cilj bio uredništva i ove kuće da budu objektivni, da budu dostupni i da budu demokratski. Mislim da je cilj postignut, da je ovo veoma demokratski, najdemokratskija možda kuća, javno glasilo na području Republike Srpske. Ja sam Milan Misimović iz Gradiške, predstavnik sam Srpskog otadžbinskog fronta. Zahvaljujem se Vikom viziji za ovakav medijski prostor. Pozdravljam sve gledaoce i slušaoce Vikom vizije radija sa područja opštine Gradiška. Dobro me slušajte šta ću vam reći. Ja sam osnivač SDS-a na području Gradiška 90. godine, odnosno jedan od prvih osnivača. Isključio sam se iz SDS-a zbog poznatih događanja, mnogo ranije nego što je došlo ovo što je imamo sad. Pa zbog toga nemojte da budete iznenađeni zašto je tako kako jeste. Ja mislim da ovaj način predstavljanja Vikom vizije prvenac u Republici Srpskoj i da ovaj politički maraton, odnosno maraton predstavljanja svakako nije poznat i ja im se zahvaljujem i pozdravljam sve osobe kompanije Vikom. Ja sam Stojaković Goran, nosilac liste Srpske stranke Krajine i Posavine za opštinu Gradiška i ujedno predsjednik opštinskog odbora Srpske stranke Krajine i Posavine za Gradišku. Pozdravljam ovim putem sve slušaoce i gledaoce Vikom radija i Vikom vizije
i pozdravljamo ovu ideju Vikom kompanije gdje se na neposredan način u kontaktu sa građanima, sa slušalcima i gledalcima Vikom radija, Vikom televizije, sve političke stranke imati priliku da prezentiraju svoje programe, svoje ljude i svoje kandidate na predstojećim lokalnim izborima. Ja sam Slavko Josipović, predsjednik opštinskog odbora Srpske patriotske stranke Spas za Gradišku. Ovom prilikom želim posebno da se zahvalim ovoj kući što nam je omogućila ovako jedan veliki korak u razvoju demokratije, a pozdravljam sve slušalce Vikom radija i gledalce Vikom vizije. Vi znate da smo mi u našem predstavljanju imali znatno manje prostora od vladajuće stranke i nismo imali tu velikih mogućnosti, a ovo je jedan veliki korak i posebno bih htio da kažem i to da su državni mediji posebno skupi i iz tih razloga nismo imali mogućnosti pristupa tim medijima, a pošto smo imali znatnih problema sa sredstvima, vladajuća stranka je ta sredstva obezbedila. Vidite kako se sada stvari razvijaju, znatno više sredstava u organizovanju raznih mitinga ima vladajuća stranka, dok mi tih mogućnosti materijalnih nemamo takvih i tu se troše ogromna sredstva umjesto da ta sredstva se usmjere i na druge stvari. Ja sam Jovan Stanišljević i ovdje danas predstavljam Udruženu ljestvicu Gradiške opštine. Prvo, odajem priznanje domaćina za ideju, drugo, želim uspjeh u realizaciji ove ideje, jer će to svakako dati najveći doprinos demokratizaciji ovih lokalnih izbora na nivou naše opštine. Pozdravio bih sve slušalce i gledalce Vikom televizije, Vikom radija i zahvalio se domaćinu na pozivu za učešće u ovom političkom maratonu i odao priznanje, jer već iz iskustva imamo za jedan korektan i fair odnos prema stranci koje mi predstavljamo. Želim i vas da pozdravim danas, predstavnike Vikom televizije, i da vam se zahvalim na saradnji, punoj saradnji svih ovih godina koju dajete Srpskoj demokratskoj stranci i nadam se da će ta saradnja biti i dalje korektna kao što je do sada bila, a ujedno i vlasnik i direktor kompanije Vikom je predsjednik i Srpske napredne stranke, gospodin Vinko Perić, i mi vam se još jednom zahvaljujemo na vašem prisustvu i što ćete danas da pratite ovu svečanu manifestaciju. Osim vaše ovdje televizije Vikoma, druge medijske kuće kontroliše režim. Na nama je da u ovakvim uslovima u kakvim živimo to objasnimo narodu Gradiškoj. Jedini medij koji je demokratski, koji je otvoren za sve i koji nije pod utjecajem struktura koje su na vlasti. Ja se nadam da neće biti problema nikakvi, ali imam najava da ćemo imati ko zna kakve poteze, osvetničke i tako dalje, ali samo da budete u kući da znate. Hvala vam, živjeli i sve za njih. Koalicija Srpske radikalne stranke, Srpske stranke Republike Srpske i Srpske napredne stranke sinoć su u Prijedoru održali izuzetno dobro posjećenu javnu tribinu. Entitet je nešto što postoji po sebi, nezavisno od drugih. Entitet je imao vojsku. Američke države, Sjedinjene Američke Države, nemaju vojske, imaju jedinstvenu vojsku. Dakle, entitet je bio više od države, unutar Sjedinjenih Država. A nama su zamerali kad kažemo da je Republika Srpska država. Zamerali su nam jer su nas želeli da uguraju u federaciju
kao kanton i da nam oduzmu našu državnost stečenu krvlju najboljih sinova. I to stečenu u odbrambenom ratu. Prvo, sve što je Ustavni sud Republike Srpske rekao da je neustavno prenešeno, bit će vraćeno Republici Srpskoj, a oni koji su glasali po tome zakonu morat će u zatvor, ali neće da vode ovaj narod. I da vrate one spratove za koje vi niste glasali da idu u Sarajevo, nego da ostanu u Prijedoru, jer se to sve može sa 42 čestita poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a na našim listama ima dovoljno čestitih ljudi da vam pokažu da se to radi. I znate li šta će onda da se desi? Onda će Haris Silajđić, Zlatko Lagundžija i Sulejman Tihić da traže referendum. I daćemo im ga! Ja ovdje cijenim koalicione partnere iz razloga što smo se do sada i proverili i dogovorili, nećemo nikada nikoga slagati. Pitanje je hoće li uopšte biti Republike Srpske ako ovi dosadašnji budu suviše jaki. Hvala vam, živjeli i sretna Republika. Patriotska koalicija za zaštitu Republike Srpske, koju čine Srpska radikalna stranka, Srpska stranka Republike Srpske i Srpska napredna stranka, juče su održale javnu tribinu u Derventu. Okupljenim sugrađanima obratio se Drago Knežević, kandidat na zajedničkoj listi Srpske radikalne stranke iz izborne jedinice 3. Na ova i mnoga druga pitanja trebaju da daju odgovor političke garniture iz Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa, Socijalističke partije i SNSD-a. Oni trebaju da odgovore na pitanje ko je i zašto do ove mjere urušio Republiku Srpsku. Ko je prenio 42 nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Mi znamo da su to učinili oni. Ponašaju se prema Republici Srpskoj kao prema svojoj privatnoj prćiji. Ko ih je ovlastio? Niko. Ovo što danas radi aktuelna vlast i ona prije njih je težak politički i prirodni kriminal. Zemlja je opustošena, narod osiromašio i prepušten sam sebi. Treba prodati još Telekom i rafineriju u Brodu i posao su dovršili. Dajte povjerenje novim strankama i novim kadrovima. Mi vam nudimo Srpsku stranku Republike Srpske koji je zabranio visoki predstavnik, danas Srpska stranka Republike Srpske koji vodi profesor Predrag Gugo Lazarević, veliki srpski patriota. Stupa na političku scenu Republike Srpske u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom koji vodi profesor magistrom Vinkom Perićem. Einstein je rekao jednu tačnu činjenicu. Sistem, organizaciju koju su napravili i postavili određeni ljudi, oni ga garantovano ne mogu promijeniti, moraju doći novi ljudi da to promijenu, a ti novi ljudi smo mi, moramo, hoćemo, znamo da njemu. Poštovana gospodo novinari, dragi gledalci Ruske dume, u posjetu dolazi Nikolaj Kurjanović Vladimirović, koji je deputat Ruske dume i kao što ste obavešteni član Komiteta za bezbjednost Ruske dume. Temeljići se principima da srpski narod u Republike Srpskoj koji je ugrožen i čiji je opstanak zavisi od Republike Srpske mora da traži saveznike i među onima koji žele da nam pomognu, a ne među onima koji žele da pomognu drugima, odlučili smo se da zamolimo gospodina Kurjanovića da ono što doživi u Republici Srpskoj vjerno prenese u Dumi i on će, da kažemo, podneti izvještaj čini se oko 6. septembra nakon boravka u Republici Srpskoj. Danas ćete prisustvovati potpisivanju zajedničke izjave kojom ove tri stranke koje su u koaliciji za predstojeće izbore i gospodin Kurjanović
osnažuju pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje i referendum, da se zaštiti od svih vrsta ugrožavanja. Dalje, u izjavi se govori o tome da ćemo insistirati da se što pre u Banja Luci otvori konzularno odeljenje ruske ambasade, jer da imaju i druge ambasade, i da prestanemo da primamo portire sa zapada kao vrhunske političare, a da zanemarujemo zemlje kao što je Rusija, čija snaga u regionu postaje svakog dana sve jača i čiji parlamentarci će, da kažemo, više pomoći Republiku Srpsku od parlamentaraca koji ovdje dolaze uslovno rečeno u izviđačke misije. Također, da vas obavistim da ćemo pristupiti potpisivanju dokumenta koji će uspostaviti i zajedničko koordinaciono tijelo, tako da će odelenje i na jednakopravnost u Bosni i Hercegovini. Pred krajem emisije poruka našim gledalcima. Pa poruka je da u što većem broju izađu na sljedeće izbore, jer oni su na neki način test za opstanak Republike Srpske. U što većem broju i da jednostavno opredele se za opciju koju smatraju da će na najadekvatniji i najbolji mogući način sačuvati Republiku Srpsku, njene ingerencije i vratiti ono što nam je oduzeto. Jer pazite, ne možemo ulaziti u igre koje ne postoje na papiru. Čini mi se da su neki političari sebi dali za pravo bez referenduma da urade neke stvari. Američki ambasador koji je ovdje krucijalan, koji se najviše pita, kaže nema u Daytonu referenduma. Odlično. Nema ni zajedničke vojske. Poštujmo ono što je napisano. Budimo legalisti i legitimisti. Nemojmo biti neko ko politiku doživljava kao jednu vašarsku trgovinu i kao pijacu. Toga u politici, to je trenutno, znate. A u politici ako želite da trajete, morate da budete legalista i legitimista. Znači moramo poštovati ono što je u Daytonu potpisano. I samo vraćanjem izbornim principima Daytona mi možemo da opstanemo kao političari i da ne budemo vašarski igrači za jednokratnu upotrebu. Gospodine Periću. Dvije poruke. Ako mi je dobro, ne menjajte. Razmislite o budućnosti i potomcima. Ako vam nije dobro, imate opcija, menjajte. I druga stvar, što je jako bitna, smatram da je ovo sudbonosni trenutak izbora, znači zadnji izbori kojima se nešto može uraditi. Vjerujte, osnovne liste političke opcije, nema Republike Srpske, može ime ostati, a pitanje hoće li Suljo Tihić dati ime, je li tako? Ne verujem da će ne. Znači, vi, poštovani sugrađani, razmislite, nemojte taj dan biti kod kuće, izađite, dajte poverenje onima za koga vi mislite da bi mogli nešto da urade. Taj mehanizam koji jedino kažnjava neuspjeh prethodnog političara, ispit se polaže na svakim izborima, tako da političari koji su bili na vlasti prije, ako sad ne prođu, to im je kazna. Nažalost, nema kazne. Druge, osim te, takav je taj demokratski zapad izgleda, kazne za neuspjehe, za nestručnost, propuste i tako dalje. Jer kao što vidite, niko ni za što ne odgovara, sem ekstremnih nekakvih slučajeva. Svak svakog ucenjuje, svak svakog ima u šahu i to je vazino kolo. Ali što nam budućnost uništavaju Republika Srpska, znači svoje ingerencije koje smo Daytonom imali, to je najveći problem i zbog toga moramo nešto menjati, a vi sad razmislite dobro. Dobro. Poštovani gosti, hvala što ste bili učesnici ove emisije. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala i vama. Poštovani gledalci, da podsjetim, sa nama su večeras bili predstavnici Srpske napredne stranke Republike Srpske. Hvala vam na pažnji, želim vam prijetno večer.